megalayapost.news. Kajonya Shon Committee ki artili ki sang bakantobia ka East Jaintia Hills Stroke Owners Transport Association EJHTOTA bat Kajonya Hills Stroke Owners Association JHTOA mentakas ngi kilapan hitriang banpetang bait ya kajungya ki banbat ya ki trong bakit simen syaki simen plan halum shnong kabadai hadian kajungya kandu mentakas ngi bat kastar simen bat kinomi kman kastar simen lingbau Devender Kumar Bansal bom syamlala ban ya karai baladawa da ka JAC habakran shkilat pathai kubor chairman ka JAC uba biang shwashla ulong ni jingkhot ya karan kastar simen kade hadian baga JAC kalakhot daga jingaki hak arp sautrik ya yong arhajar arpun rio nadu ka Porsche powaji men step ban persha ahlor ka jingbom aila ya gitrong na kani ka district ban kit simen na ki simen plan ulo ongru baga JAC ka pan kandai trok hak shisngi ban kit simen na kini ki art liki association balada khenlang kade ban poi kharpra trok hak shisngi badia kani ka jingdawa ka JAC asakiru daw deputy commissioner baru superintendent of police Henry ka star simen ka pankhanya kani ka mat dawa balabu da ka JAC shishu uloong bakasta simen kala kerpat ban pensange no ya kajing ki bakim pala ban aira ya kate kajing dawa bade ban ailat ban kit simen hadu khatra trok hak shisgi henry namar bakim la ban ai ya kajing pentikna ka bapaka ka JC kala rai ben ban yaki ban bat yaki trok bakit simen na ki simen plan hak srok ba national highway 6 kat ba kajing dawa jong ka JC kimpat urlong ini kelengi arsen kiwa emapo tulum jantia ini arli district hejo ga jantia to anar season kamjo lagwa East Jaintia Hills Anar and Transporter Association tenis ke DM ga jing ya chem yu gini gi kamtam gi star simen kiwa in charge yu no yelam ka tu diwandar wa mar pemi gini ga kubor wo strike ha gini gi ski arlet ki cedian wada rai be kam step man ga ar bosotrik na boso arjar ponru te supret ga gini kubor ceklen ga tulum yang state Mekalia yang ko khang jingit lembaga sosial media ko khang lagi drop yang star simen jingit to ga loading yang ki kuwa wan la ko lawa channel ni kuwa hier nanin chawa le ba ele ongam te in po support ijo penjau gi jingit to ga bha dan lagi benta ko to yo ketuga kende tli chi association te hindalai de telai dengan JC dengan jangan son art li sen jes ke to yo loading kam no art gabi sen to yo kende tli cisngi terlepas lang art li sen to yo karpatli ta jing to gani kejing yo right ne jing yo ben kedi start semen i bat gi gini gi por cedian tule tli cisngi na kam so tli cisngi dekat kam te peman gi gua do nong peman gi ilega bos nyausi deba getu kejing ikut ki mentok tang dui wan getu por ngat kemo deman witness lagi kamtam di Creek District DC dan SP dah tu por sia debat di kular sia miet apa yo ga ni loading yo ambai pak geri mentu ulut mentu dan po cita men step penha men step tahun kena kejing kelang wor de wailet kika dekat gam te ikniga jingye chamin ne haita po clearate Imario ga chiti ko leki tamario phone call leki I deploy ya cham ta padi ke jing ya cham mandi klam itu man go lai bai man go sa ting dekat part ki I to wa usange ni strike dan yo pembiang gitu loading te ikara cham ni po kene ke jing ikut ketian du ikut dugo jler ketok dan hi tim am chuni dekat kam te ne ke jing cham ta man go po chinu ti ledo men step ke ski continue be strike ta gani to ke jingkat pa digi tekor ki yang ele na ki wituan ki sen ku ya bo kerilang na gujo ya kit ya ba ni kam simen klingkar tanga bandra gani kubor kwa le super kani kubor superior I perlok wa jo ya am bentalang was nyoba pe step ke ski kam chipau je arposo trek benai waso ajar ponru u shobha pi mi pa ba wo ya corporate lang wo krek lang kenal gani ga jing semul ni ga jing ang no di yo man ga wajab kawi ong bolsen ngam to man da kut gani ga jing ki jing strike ayo kaji ko ong teman ki was nyau si ba wa le po ijo sa dunangut imo dekat gam tengah yo kam tu sa dunangut di ke company wi ngi daw cha yo be ni cha yo ro yo to yo kediak ngut yo kom yo jut ki dekat gam tengah jing gar pari perlom kam tam ki de khot go gar pang yo ko em gani arsen sa ba man step to him kia bi mi khoi na kam chiphaw je klem pe u em he ni taw yo khot to ga tu ber ma chang
tak kenyang untuk pertu location yang kap tekeni to kejeng kerpat kuah em ni arsen hajo ipor jingelam yang gi sente wangayong JSTOA ni por banjor bi ke perlok secara paham step segi moyo dampi mi kedi strike ada bo ga strike gua ko man indefinite strike menti pi menukut tang kejeng sayang ka to man ga do mustap segi IDM le garai wa tum situm ya man meeting hajing itu te MU kali ni utak le je wa cubo igni ujo yo le tane panduna kika tane ongim yo e pi we kau man kate I disimen ni dai klam ki ong disimen yo e pi kande tele ki wi ka session khat prat le arli session ong lem ye pi disimen chaba e do klinkar le e di wi benta de wi tuan ki mar pi ujo kit jo ra bi na te ong ki tele ye klam e do kil do chong meeting ki sausar te kadam te I gini ga jingsta yang lem yo e ni jing te wa ina da ra bi sin no continue ba ga kan bu yo e te jing kwa yang kauman kate kamu ro istilang jan arele benan sobnai wa gestar simen getu to yo ini ki kama khende tli chi association na arli association man khatpratli to yo te baj bigi e idule tli chi association do so tli chi association man khani plus lang ye pun arli yo in rutli jisngi yo pratli jisngi te gni gni ikut ngasya ga kumye gu man chigajing amal chigajing ye klamu ba gajing klamu to kan te Agar kamte igni percak jor ga MegalayaPost.news